tambah 50 maning wis. Ora wani guru lah. Ya. Nggih. Kan suwen tambah 50. Iya. Kalau kene sing jajakan tok. Ya sing kata lah, sing Ya yang mate anu nanti ki loro nek tapi nggih. 600 paling aku lah. Tambahi paling aku nambahi donga. Nambah 50 tapi. Nambahi donga paling aku lah. Ya kar sijine pira? Sigi Sing gede bae wis. sing gede ya. Iya sih ya. 350 euro ya. Ana ke pira ke? 100 bae. 100. Lho wong tawa iki. Iku 100 ya kayak 550 atau 550 euro ya. Ya no iku lho. Itu 550 lah ya. Yang 650 temen. Pira guru iki guru? Pira? Iya. Itulah segala. Ditulus. Oh. Orang kurone rasu. Wih. Lemu-lemu kabeh. Emak itu. Akhiran gagal, Bos. Tulus ya. Isi kabeh. 11.5 oleh 11.5. Lima sani. 11.5 pe ya. Lo keri lah. Keri, ya. Keri temenan. Pira ya jual persen. 11.5 lah ya. Orang dia orang. Itu pun aja nang kadang orang dia. Itu senyangnya sebenarnya orang ngomong apa Iya. mana. Keri karep jenengan lah. Pira ke? 14 sani. Ora bah. Pira Paling aku 11.5. orang pira kan ini. 11.5 lah ya. Ini keri punya. Ngapain? Oh gede-gede. Gede isi. Iya. Paling Ini kilo aja orang kadang bilang nih. Ini kilo ke antep ke. Kiloan itu. Pira Paling semenu aku loh. selawe lah. Ora lah, paling semenu aku 600. Oh sing 15.000 enggak hadiah tok. Kurang selawe itu. Iya. Paling semenu aku lah. Selawe ketemu nek. Paling semenu tok paling lah. Awane 600 tok. Masing 15.000 enggak hadiah iku. Saya hitung hadiah apa juga hitung regawi lah. Dari 60.000 ketemu nek selawe lah. Orang anak ya, paling semenu paling aku ini lah. 600 lah. Halo guru. Gambar keringan yang tadi. Keringan. Oh. Sementing murah kangen aja. Keringan anu nang apa sih? Nurut yang rumah. Kangen aja. Ya. Hai, halo guru. Ye. Ndi. Guru wani ketanian ibu. Lah tani apa kon potongmu. Lagi mana bulung atos. Ora wani. Wali biar. Oke. Oke, ulune tok sing kandel lho. Ya biar. Anu iki pira anu iki? 150. Oh lho. Iya. Pira? Belajar caranya belajar anu toko pedus. Ojo. Oke. Ki be anu kaya ontak gigire lho. Walah masyaallah. Langkai sini. Ya Allah. Anu langkai sini lho. Iya. Anu langkai sini lho. Kosong blong. Iya. Apa? Ya wono regane iki kayak kering-kering banget loh. Kabeh ngarah. Kering-kering banget. Beda. Ora kepenak kenyangnya lah. Itu beda. Ya Mas. Iya. Ya orang mana pira yang pira. Hah? Entah apa iki. Mas. Yo tipis-tipis banget gitu ya. Mas. 500 ora wani 500 loh. Ora bani. Ora wani. Tapi ya. Telulasnya lah. Hah? Telulas. Pira? Paling semenu lah 11.5. Ya, ya. Sebelas lima kecak loro cak. Nek gurune aku ke. Terus ketemu. Oh sing dong aku tuku gembel dikasih nang arep ya. Nek murah ya mlebu nek murah.
mundur becak. Mana mundur cak. Mundur be. Arep Bali arep Allah. Siji, loro, pat, Kamu ke buru paju, cuma kayaknya dari pagi kan tuku metengane lah. Kira-kira kita maju kan, ya. Ya dia ya. Ya dia 15.000. Itu pira guru be? Depan dan ini. Jadi gurunya aku ya siki ya. Oh, urung tekcet. Pira ge? Matus 15 loro kecap. Kundul pira kundul ke? Kundul pira? 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 Astagfirullah 650. 650 loro lho. Cocok kira-kira. Lemak lagi kan. Iya. 350 atau 350? Roli ya. Rawan lah. Kalah gondang pira kalah gondang ke? Itu sakit. Pira? Itu sakit. Itu sakit. 500 kali 500. Sing oli si pira? Itu 700. 500 bela ya? Pira biana iki? Elek-elek pira elek-elek? ya rolas kok loro. Oh, lho. Jajan pira. Rolos. Paling pira lho aku be. Lemu ora. Hah? Iya, sing iki ya. Ben 650 loro lah. Ya untuk 650 loro ge. Iya. Ki paling yo 700 euro li ya. Rolas. Rawah lho. Kaji. Kaji. Adlok. Alhamdulillah. Udah kan? Alhamdulillah kaji. Iyalah. Anu gawa kaji. Bawa pitu. Oh, itu payu kabeh. Payu papat. Payu papat. Yo. Jadi anu mayo. Nah, pokoknya